ziyona izocela umntana zokuthatha. Namhlanje ndizongqina amandla ekhaya labangcwele. Bendiwumuntu ongasebenzi. Kodwa ke ndithe ngonyathela apha ekhaya saloko sicela umntana zokutata. NgoLwesine nje ndafowunela. Kodwa ngizosayina i-contract. Ngizokulela ke amandla kaTata. Amen. Lo ume apha ngumama James. Kodwa akanimeli ukuzazisa. Ngizothatha bethu ngisibethe noma bethu ngisibethe. Ngulisa umama kakhulu, ngulisa ngokushana kwabo ngesihlalo. Ngiyesa bonke abangcwele abasententeni. Ngegama likaJesu. Siyayibonga inkosi. Amen. Bazalwane ngumuhle uYesu. Ngumuhle uYesu bazalwane. Uyakusindisa ngexesha befana ukusindisa. Uyaphephisa kumoyeni nawe. Yena apha ndizongihamba kaYesu. Uthe ngoLwesine ngihlele esitendini. Imoto isivele ngemva. Ngelani kwathi kuba ingazi kuze sigijime reverse. Yafika yasishaya sawubheka lapha endleleni. Izile futhi nayizolo lithi. Sicela besitendini intombazana seqoqweni kofiva lesebenza nayo. Leyo ize ngamandla. Kama ngibheke ngibone sengiqambe ngepha endleleni. Le ntombazana seseyimepha ibambe system bangachithekile inyama. Kodwa ngamandla kaYesu lo wayizolo umntana yena ukwazile ukwehla azithoba. Laba bangoLwesine wathi omnye imba ukuthi njengasiboni ndingaboni isiphilo. Xa sibuza ukuthi isiphilo sakho kanti sisebenza kanjani. Kanti awuna license nawayithenga yona bebushana. Athi gogo ndiyaqoqisa hayi awuphazanga ngogogo beleni awungikho. Lo ebehamba naye. Then afike enyuke. Kanti bengaboni nje kanti abana bodwa emotweni. Lo bonakala ushushu kakhulu omnyelo. Hayi ngibona uba uyehla bathandekayo uyadzivile. Phezu enhloko yami. Ndithi kanye neThixo nje. Kanye neThixo ithini yale yanisiya yami yasententeni. Lele bathandekayo ngoLwesine ndamsheba umlayelo ngamhlanje esiphileni. Yaze ihlisa ngibayina afunde. Yabona yena imifana bangayisimanga kakhulu yayizombathanda ngoba uze ngivesiwani basisingile sokuthi uze ngamandla lokuthi ukhona apha isifundisa ngishela kanti ujaphanda omama kodwa ngamandla kaYesu ngiyelo ngapha phambi isisola ngegama likaJesu ngiyabonga inkosi nomsindisi ngiyambonga Yesu bathandekayo ingathi ngihlala kulenza ngihlale ndingayidileli bamamela mama bangaphendisi ndingabona chicken ndingabanakhanje ndimamela kakhulu phambi xana nemali futhi mama James ngicela uhlale kulentente kodwa namhlanje yawanqina amanzi wabazali bami abangithola kulentente. Amen. Lokubonga kakhulu angazi ngabonga kanjani mara khona ngijabulile yini lento bengizelela mkonzweni ngifumene ngisuka lelanga bengiza ngelanga lesithupha bangibiza bathi i-contract yakho iphumile ngicela ukusebenza ngasebenza iviki lokuqala bangibizela omunye umntwana ngisebenza naye lo mntwana ngazange ayenze lokho. Wafika umeme wasinye isikole asazi ukuthi besebenza siyi-2 wathi okay uphi lo munye usebenza naye ngathi mangimkhahlelile contract nami angazi ukuthi kanje hayi wabuya futhi number 3 ngasebenza naye angayenzi zona bathi biza umunye umngane wakho lo bekhona umhlophe lo siyamcela hayi ngamfonela phindi right ngiyacela uze lapha esikoleni bayakufunda awezi umntwana wami sokucala kusebenza ngimbonisa umsebenzi anzange ozokhula wonke lamananga lapha ngambonisa ukuthi kusebenza kanjani bathi yena umuntu oyazi kusebenza mara ayifani nalento besiyisebenza kwezinye isikole hayi sasebenza ngithe ngingeke ngiye eklinikhi wasala benenkinga chase imoto yaprincipal bachase imoto yaprincipal ngegate bebe bangitholela ngithe ngakuyo 1:30 bathi hayi akasafuneki esikoleni
Ngiyabuza kanjani uprincipal yathi yena utheni? Bathi hayi uprincipal uthanda mfundo. Ngathi hayi ngiyayizwa lento eniyikhulumayo nina amabhosi ethu mara angizwisisi kahle uprincipal angamyeka kanjani asebenza umuntu. Abese echayisa ahamba mina ngithi uprincipal ngamfundo. Ngalanda umunye udebut ngimjoyela ngathi memshabalala alright mina angikho right yini? Athi unganawo uprincipal umxoshile. Apho uprincipal ngazange akhuluma lento. Uprincipal ngazange akhuluma kancane nomuntu ucole ngaye uyidlulile ngoba ayitshesekanga kakhulu ngoba indlulile uthe izolungisa isikole. Okay right ngizokhuluma noprincipal akusuke lo mema. Wakhuluma naye vele. Kanti kusenokho ngibangilethele umuntu. Kufanele umfundisi umsebenzi ngijika naye. Ngoba maklasi siyavula kufanele ezinye izikolo bazivulele lapha siyavula uyakhiya ngapha ngoba hayi athi mfonela angibone lo umlethile ubani ngithi nisebenza naye bathi ngizosebenza naye athi ngifuna noya une airtime na ngathi yebo nginayo airtime ngicela umfonele ngamfonela ukuthi angeke ungaphi kulesisikolo uyapatrola nje kusabantwana ngiyafona ngathola indoda ngithi ngicela utshela uphinde ngiyamfuna lapha esikoleni akuthola ukuthi angangafiki ngiphinda ngimfonela futhi wangibiza uprincipal mfonela une airtime na ngathi yebo nginayo athi mbebe uyasaba ukuthi awuna airtime wakhipha 20 rand anginikeza yona athi ngicela uthenge airtime umfonela ngathi mbebe nginayo airtime athi ngithi hamba uthenge airtime umfonela ngaphinda umfonela ngale phone yami ngoba benginayo airtime bathi phinde khawuleza uza ngapha esikoleni bayafuna ufuna uprincipal avela umntwana abantu wafika lapha esikoleni wathi waye uhambile athi yina ngabana bamtshela ukuthi hayi hamba uye endlini awufuneki ngoba utshayisa imoto. Wathi angizange ngisho kanjani lo bamlethile angifuna yonke lento amandla kaNkulunkulu uyasebenza umngane wami namanje usemsebenzini nami ngiyabonga. Sekumnyama kubomvu andizange uphamisa moto kodwa ndifuna ukuyithetha kodwa bandiyazi ngayo ibayile ndini napha ngoba umntana lomntu ufunga ngajiki ngoba siyazanga basuka khona siyazanga basuka khona nabanye mntakwethu ngabangaziyo ke ndingubaba umkhwentwana khana ndisentomo Chapele chofuba. Amen. Sayiphamisa konke ngoba awuna abantwana abazifihla. Sahla ukufa nomyeni wami. Hayi dadi. Bantakwethu hey sizamqhama ngoba sibaninzi. Sizamlunga. Ngoba lokho nakaThixo. Uthixo esandigcinile. Ndafela ngagula kakhulu bayayazi abanye ngagula kakhulu ngo-2024 kwangibhala kafe ngigula akazazi isibhedlele noma ngijikwa ndingalali ngithathwa ngemoto ndisiwe ndiphinde ndibuye ndiphinde ndisiwe hayi bantakwethu kodwa uthixo wandiphatha ndabona efika apho ndihlala khona ndifika efika ezawufapha hayi umkhozi wakhe hayi kaphathanga kuhle ndethuka ngathi Thixo andolibandanga ndingazokhona ekhona abandaziyo ebekade sihamba nabo kodwa ngathi ngenxa yoba siyashiyana ngenhliziyo nokucinga ndiyathela intwana kaThixo ehamba nabazalwana ababili anduziyelula
wabona amayeza bawathenge baphika nguyelo into ndikathi ngikelaza kakhulu kangoba abanye bayandibona bendingahambi kodwa sendivuselelwe ebusuku kuba lesindibhalayo esithi uba kanti asihambi sodwa ndikenda nakwezipesha ndizogqirha kanti khona into elapha kunkwethu sibhesa ndibangakuthenga yeza indidi ngendidi siqokelelwe ngabantwana hayi ndiphinde ndindikhona ndinikwe nepilisi yefiva hayi Mungu nomfuza kuphela zakhe hayi bengathi ndiphinde ndikhona kanje ndake ndiveza nasefonini lendibe lapha khona ke andiphatha andinazikanga ngoyisenthe ivele pha noko ndizibona ngathi ndiphilile kunaqala amen ndakathixo ngoba ndisanafana nezasiqhwala esiyakawuthatha sihambele sityhiliswe singayofika kudala kumphakama ndisebefike kufika kungena abanye kodwa kaphoto ngoba eli lichibi omnye ufuna ukubhaqubha azofika hayi mna zikhona ngoba ngoku sendisenkani ngoba ndinabantwana abanye basabonakala zizinto zolelihlaba ke ngokuba abemhlabeni akukuhlanga bemhlabeni kanti ndinabantwana bakhona ngoku bayebafuna ukubuya kodwa ke andithethe loo nto kodwa mandinile ngoba sendidala anakha ndiselula andicingi ngathi amazolo abo ndibeke phaphile ndibuye kuba kuyatshisa andiyindawo apha Kile kata mo kerekeng mo kerekile lela mo kerekeng mo panthapelo khane ke ya operation ya gallbladder ya nyoko ka dithapelo tsa lona ke kgone go succeed se ka ka metšhini ka kerekeng ka panthapelo ka 16 ka setleng ka di 17 ha ke di tsa operation ke buile ka ra theater pati blood is la ka di thong ka boela ko to masawana ha ke boela ko to ba ka kampela na ko ya Friday ha ke kitla ko to ko theater ke ka sekela and always taking number 1 ko theater ka tsala ko theater ba ko tsa ba busila ka kenna mata ke la fisima Kawan sebalik bisikan na, tongte yang besar awis untuk tidak terkait itu tidak lekong wiki kunsanyo. So pasaran di pinse, kan tak ada cara lagi berubah. Nanti kita boleh kita masih apa auto tahu. Ichimbo phando tukwenzele into enhlekangani ngiyawufuna nini sayilonto ngithenjile ngoba uThixo uyenza umsebenzi omhle kakhulu xa benziye emakhaya ngihamba nomtshana nomnye umfowethu unemoto ke eswelakhathi umtshana kufike sekulethi phase kuvana itrailer ke breakdown yakhambi ke sachepa ke uba njani umtshana ke ngokuthi malume le trailer ilight lokhu sizawubuya ufika kanjani estate cape trailer nje amapolisa maninzi kaloku endleleni sithi hayi mayisithathe enye imoto ithathwe enye imoto le ndicinga noba ile yakhe ne-problem hayi nakwenye imoto itrailer ilight kathi sizokwenza kanjani ndithi hayi mkhaya ndona mtshana uThixo ukhona ngesambili sizawubona phambili siyahamba nge-Eastern Cape itrailer ilight amapolisa ke sidibana nawo athi malume kaloku uthi asizudibana namapolisa nanga phambi kwethu ndithi hayi ngegama likaJesu siyagqitha ndibane namanye ke isimoto endleleni athi hayi andiwathembi ke laa isimoto ndithi hayi ngegama likaJesu sizawugqitha side sibuye sileke emakhaya sahamba
Safika sayithatha imoto sabuya ke nasendleleni ngosibuya isiyadibana nawo amapolisi ayazimisa imoto amise ezinye hayi thina siyeke sigqithe bezithi nje manje yabona esekhaya sithi hayi siyagqitha ningabi nexhala sazivulela nje ngoba sihamba noyise amen nalo moto ke siyithatha size silayishile ngoku ndithetha nani nje yiwe layishe ezinye Jike bawenzele sami sana bekufana ngaba ukuthi babathandela ayikuza nonke abantwana benkosi ngegama lamagama igama lika Yesu bathandela elo gama nami ndithola amabonkonqo izikhulele ezilalini kanti igama lendikhombile ngaba ukuthi babathandela amen kulisa kwamfundisi omama befundisi otata bonke omama bonke kulendende
abazalwane nodade nabancane ngegama likaJesu. Ngoba uyaqala ungena kule ntente ukhululeke ufikile eJerusalem. Makabonge Yesu bathandekayo. Ufikile kumcimbi laseBethesda apho ungakhethwa ba. Wonke umuntu ayitshilise ancede kulo Yesu bathandekayo. Lokho unqanyiwe ngamaqhiza nabakhwela imali siphelile namhlanje awufuna nesente kule ntente. Ufuna nje inhliziyo yakho inekuthini. Amen. Makabonge Yesu bathandekayo. Lento nibona igcwele nje ngabantu abathe bawabona lamandla kaThixo ubangenele uThixo usasebenza namhlanje. Makabonge Yesu bathandekayo. Yesu walapha kule ntente ebangcwele akafani nabantu Yesu. Ngoba lo walapha akanawo amanzi eziwathi, akanazo ioil, akanazo ikhalenda ezobuso bami kunegama lakhe cha. Makabonge uJesu bathandekayo. Lo wami Yesu akanazo izinto esijonge mina. Kuba xa upha endlini yakho kule nkalo nefoto yami uthandaze yona. Akekho kule ndawo lo Yesu wala. Asisayo lonto kule ntente. Apha ndokunika igama lika Yesu. Likusebenzele usendlini wedwa. Amen. Ngoba sekuzothi bayisithi eJerusalem. Uthi ngegama lika Jesu. Bathi sa ungathi bagame inkinga. Bangafaka konke ngento likathandekayo. Ngoba unikwe namandla igama lika Jesu. Makabonge uThixo bathandekayo. Wawuzawuya ke elizweni likaThixo. Makabonge Yesu bangcwele. La mama yena ufuna ukuva mfundisi. Ndivile ngale ntente yakho yanceda. Nami ndinqamile ngoku mandifika lokwesandla sakho nami ndiphiliswe. Makabonge Yesu bathandekayo. Lizawufika lo thuba mama wonqanqama. Sawuqala ngezokuqala kuqala. Siqale phaya sibhuthi xa uthini kuqala. Phaya ezweni lakhe bathandekayo. Makabonge Yesu bathandekayo. Ngindikubekela isandla bese usazi bayisandla sivelaphi. Amen. Makabonge uJesu bathandekayo. Sisibeka isandla bese usazi bayisandla sivelaphi. Makabonge Yesu bangcwele. Amen. Uzilapha konke ezivele ziphele mfundisi. Kunzima phaya endlini yakho nix. Yathi uzenze uzobekela isandla. Wenza lebandla lakhe inyana ibandanyana bayitene. Lo mfundisi wakhona benza apha nabathandaza nabekela isandla. Danza ukuthandazela ukuthi kwakunika umsebenzi. Nimvile bengena apha kuqashiwe ngolesine usayine contract. Amen. Ngoba ngithi uye izolo xa ezapha ebona imoto ezobonga phela ngizobulela. Ndathi kuye ngoba lifika ithuba livale ngathi nenza apha. Ngoba liyitenga. Lizapha ententeni. Libandla njalo lingakhuli. Ibandla balikhule balokhu ubona kula lini. Amen. Yakho ni 5 bese unyaka ni 5 uyadala vala ngani uzaphe ententeni. Amen. Lento engqala abantu bakukhambi sisayikweni ndiyaqonda into eyininzi ngabantwana phambi kusane sifundo lokho nayisilelwa ngayo ukuthi oqala kwami la ngokubhala ngana phakathi kwamqomo ngoba ukhambi bebengafunda phakathi ku 50 mama uba akekho lo ministry neqala mama ngqango nohlala yedwa. Amen. Ngathi uSikhosana ndingonisile yonke iplan yenkonzo ngofuna ndiphume apha ndibeka intente apha ngaseholweni. Makabonge Yesu bathandekayo. Ngayibeka intente eholweni the lo mhla ifika yagcwala intente. Yayicalele inyimpi isinyane ngenokufunga nakule ndawo ethele kuya. Makabonge Yesu bathandekayo. Ndaqhuba ndaqhala unyaka zabambili ngo nazijoyine ezilentanyana zami zabambili. Makabonge Yesu bathandekayo. Khona le ndawo nandiphuma kuyo abanye bayayazi ikathiwe pha. Kuthiwa sayibona uzawuphelela lama vuka encane wakhe awunawuphelela ndawo uzile ukudla bangathandaza uba makubulanga unamandla Thixo yenzanti phele Thixo wathatha lamandla abawathandaza ngawo phansi kwagala lapha kumuntu. Amen. Yazile mntana ngijapha uyazile ukuzilwa le nto ngelo xesha uba mayiphele le nto kasiphambo iphele lapha le nto lapha ngabe mnyama yathi Thixo ngoba ndiwona besile lamandla lokho akulamba kwabo phaya kudala kuntenteni. Bese awuthandaza phaa abantu befuka phaa kulamkhufa abantu ahlole kabili kathathu aphinda phuma baleka. Athi eveni xasha isipike ententeni ezizele ententeni uthi makabonge Yesu bathandekayo. Namhlanje uThixo ndisikelele esidanga lesingaka bathandekayo. Amen. Ngoba ndifuna uba kuba le ntente uqala ukubeka le ntente apha.
Ndifuna ngoku le ntente igcwale naphaya imoto singabe ndawo phaa. Igcwala abantu yonke laa ndawo. Njengoba ndimapha kuvuke le ntente ecaleni bandibone bonke xa ndime kule ndawo. Makabonge uYesu bathandekayo. Istadium sikhula lapha noba nezisuzane izitulo zenu. Ndizakwazi uma kule ndawo ndililwe nomoya omdala. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Makabonge uYesu bangcwele. Sawuthuma wena amandla abahlabeleli. Ibekele isandla ekhaya kaYesu. It's a mess!
Yes.
Hallelujah.
Amen. 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 Nasami ngalo ke abasana manje ukuma. Sukani mana bangutuma. Aba ule bonke sokhanika ngokumonele. Uphathe kulo ndawo yaziyo abathi treatment. Uphathe kulo ndawo yaziyo. Ule high bright response. Kodwa abadala high bright. Ule high bright ubambe kulo ndawo. Beka sanga bisilo ngoba ukama eyavisi benza ndabisizwe. Yesu unamandla. Abode umhlulayo. Baba wethu ngegama lika Jesu. Baba nabantu baphumisa noyiwe. Kuba yenzela imali. Khupha umoya wamadimoni kubo. Bakhulu lezo. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Fire! 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 Fire comes from them. In the name of Jesus.
Ngiyethisa wonke amoya. Baba wonke ngicela ukukhalimela. Awukho ngalunganga ngegama lika Jesu. Kuba yenzele inceba. Kuba yenzele inceba. Abafuni besebenzi. Baphumumise bayenzele inceba. Ezikolweni abazawuphatha. Kuba uvule ingqondo benzele inceba. Ezibhedlela abagulayo. Ngoba baba befemeli zabo kulingana. Kubaphumumise baphilise. 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 Awukabuleka ngomoya ngole. Mimoya yabathakathi. Mimoya zabo. Awukabuleka ngomoya ithethe ikhalme. Phuma phela abantwana bakho. Ngegama lika Jesu. Amen bazalwane, nna ka lebitso ke na Neria Mapula Matsi. Ke tlile mo ikhaya la Bangcwele, ke tlo batla bophelo, and then ke bone Modimo a sebedisa ntate wa rona, batho ba fola, o na le deliverance, and le nna ke kry-ile bophelo. Na ke tlile mo today ke na le dizziness, my sugar was so high. Ke be ke sa tshepo gore nka fitla mona mara ke kgone ho fitla, and then I'm delivered. Ha ke sana that dizziness, ke fodile ke a leboga. Lebitso la ka ke Lebahang Motshweneng, ke tswa Thina Sonke. Ya ne ke tlile kerekeng ka jeno, ke qala ho tla mo kerekeng letsatsing la ka jeno. No le mnate, ha ke bone Modimo a sebetsa ka tsela e makatsang, maphelo a batho a lokoloile ka tsela e makatsang haholo. Utata ke ngutata uVuma Zonke, ngokuhlala ndilapha ePola Park Extension 1. Inkonzo yethu yanamhlanje ibimnandi kakhulu, iye yasibusisa. Njengoba nibona kugcwele ecaweni nabantwana babusisekile. Imnandi kakhulu, sibulela ke uThixo ethe wasisusa kwindawo ebesihlala kuzo bezingalunganga. Saba lapha ke phakathi kwabantwana bakaThixo. Ngezibusiso zakhe ke siyambonga ukuthi siqhubeke ahlale nathi ngamaxesha onke. Asindise nje kwimimoya yonke engalunganga emhlabeni. Amen. Okay, igama lami ndinguNosakhe Mgobhoza, ndihlala apha ePola Park. Before emagroundini benivakashile namhlanje apha enkonzweni ententeni, kube mnandi kakhulu. Phofu ke bendingaqala uvakasha noba ndivakasha okwesihlanu namhlanje. Nepasika ndandityele apha, ndiyabonga kakhulu enkosi. Igama ngibongani Mfani Ngisilandela la ePola Park kwikhaya labangcwele ecaweni. Ndibulela uNkulunkulu bendithathe ndaba lapha. Umehluko ukhona empilweni yami. Into ezinizana zitshintshile kwangoku. Akho into engakwenza ayithetha. Akho into engakwenza ayithetha. Ndibulela kakhulu uNkulunkulu bendibambile. Egama kaYesu Kristu. Amen. Mna ndingumama uSidanga, ndikwikhaya labangcwele. Ndiyanimema nonke ngoba kuzawuphela inyanga, yizani kwikhaya labangcwele sizophila. Amen. Sizodumisa igama likaYesu. Amen.